mascara yang I nak try, which is daripada 1 Minute Miracle, the Extreme Tubing Mascara. Korang tahu I suka sangat tubing mascara. I've been using tubing mascara for like more than a year. So jom I nak buka. Kita kalau beli mascara, kita dapat mascara je. But daripada 1 Minute Miracle, dia bagi sekali dengan pengepit ni ya. By the way, packaging ni bukan plastik ya. It's like aluminium. Beli mascara 100 lebih, you tak akan dapat packaging macam ni. Very another level. Now kita curl dulu kita punya lashes. By the way, it use a zigzag comb. Pakai sebelah dulu and then kita tengok the difference. Bismillah. Oh, this is so nice. This is before, this after. I'm shocked. I terkejut. Tak payah pakai fake lashes weh. Kan ni je bulu mata korang dapat macam ni. Cantik. If you guys nak remove dia, senang je. Pasangkan dia pakai air and you are done. Kalau korang nak, korang suka, boleh dekat beg kuning sekarang, okay? Thanks for watching guys. Bye!